ام کوچرم برتینه ناوی مجگر خونه امیرو هاتنه نیسکاند براب دکن و اونجی سر چاوار هاتنه خودش و رازی به سر چاوه مر هاتنه باشه صاحبی سپاس که جگر خوین نهات ملیف جی دانین پیشیا ما اف ملیف بگیری چی تین هنگیش مرا بحث واب که ولی ملی ما وی گاوا میچینش خورا دو شغلن وی داری و ملی ما وی گاوا بیچاره ما خرابیه و ما وی گاوا سکناندینه بنده بیچاره نه بیچاره ما چی و امی ایشالا دست بکن امی بشغلن لگوند جبلی و چاندنی جیانت چه رنگی دوام دکه تا چه دکی چه کاری دکی ولی ام ور کرنه ام گش مالا بیشن تنه دیا میزکی بده سرگش عملتی گش بیشه و ایش تنن وی ویروزش در کتیه و ام دیگه ایش کی دست من ناکه ام ده مال داد سکنن ایش کی در که ام درن و حیوان ما ام حیوان را مشغول بن و یعنی ایش دست مدادن ام درن خورالجی کی برپس به یعنی ام ایش کی هبه و ام خورا درن دکن ام تین مال ایچاق ایش در که ام درن یعنی بخیده باشه تماشاوان هجان ها جواتک الویالی ما جواتک جلویالی ما وشکله که دبیجن دنگه جگر خون خوشه دبیجن دنگه تا خوشه yani وای نورماله دلنز میشیده کاش مر استرانه کی بشه ام سترانه کی اون راتنه وی درا سر چاوار راتنه استرانه کی بشه ام بهتر بیجن بخیده ام بیجن چمه چمه رندام چمه 25 ساله لبنداتمه وزین لسر سوزا خومه وزین لسر سوزا خومه وزی بارکم وزی بارکم وزی مالا خوال بر بارکم باویت تیزان تنه دایمن وزی تبروینم لخوا مارکم وزی تبروینم لخوا مارکم هینه هینه رندام هینه وره رونده مالا منه باویت تیزان تنه دایمن وزی تبروینم لخوا مارکم وزی تبروینم لخوا مارکم ساعت تخوش يعني بلا اف ستراناتا جو هنرمندن بوبليستين قرارا ورا ام في ستراناتا دياري وان دكن ليه دفي سترانا ده افكيه قدوه درافيني تلخمار دكي والله وای 14 سال زوجیمه بیاش بله دا از گیش بومد گو و جوی گیشتی هم حیام وی داری ورتمی دا اقلیم مدای دیما کی بله هویه تشتک لوما یعنی لكي دبيجن ايفاري وينا حوينن والله كم بابني من حبينن كم بابني ايفاري من حبينن دكا حتى بي وشاندن جيت ايفارا كار بياري مالي والله تشار بكم دا مجبوره مهر مالي حناك الجيكي براستيج دنگه تفر خوش بو ام سپاس کن دنگو دلت ساغبن خودش ور جوی سپاس کم سر چاوه مر راحتنه خودش ور راضی به والله بخیر ستران ما چه ابو دا و صاحبی گلک سپاس کم جوی نهادی سم مشخور جوات کوم کریه بدایگا بسرا و آپ محمود را مشخور صحبت کی پیک بینن نها مگوت گنده اسکانه گنده کی کو شینی نوې جکوچریه تن هر وها امجید و چرچوبه صحبتن خوشی هن اکیل سر دمن بوری بگن پیشی مجدایگا بسرا فرس بگن بکا د کوچریه ده بریوانی رولک چهاد لیست دای مرحبا وقت ما گفت د کوچریه ده بریوانی تشتک چوایه ولی تشتکی باشو
yani bi me xweş bû, bi me baş bû. Diyê me ji diyê xwe hokir û me jî ji diyê xwe nehokirin. Gon koçerî em diçûn şerevdînê biharê li vir bi heywana diçûn me rob ro danî miyê xwe didotin pendir lê dikir berxê xwe berdidanê me em digo hoz me çû hoz dikirin me çay şivana ra çê dikir dixwarin me rûya disweda ra û bar dikir em diçûn cîkî dê em diçûn şerevdînê. Îja ku mehek bihar qut û mî dibirîn qusê cî toptûn mehek havîn diçû berx dibirîn. Dayê dema dibêje jî hezret ava roja wisa di xuya diketê de. Miriyê me wan li wê yanî ez duyêm qayê çi îsanê min şîrinê li wê derê hilaniyê. Weqa ku şerevdîn dikeve bîra min ew wexta çimkî ew îsanê wê çaxê me giş wenda kiriye. Baş em vêga jî li Apê Mehmûd bizîvirin. Apê Mehmûd niha ez ew kêş te bipersim. Dema û ji ciyekî diçûne ciyekî ew rêwîtiya we bi çi rengî dimeşiya? Wê rêvîtiya me em bi hespa diçûn. Em li hespa swar dibûn, em bêje em me digo şênî. Em bêjin 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre dûrî heve bûn. Me bigutan terin hespê her kesî hebûn, bînegê wan hebû. Bal dikirin, efsar dikirin, swar dibûn diçûn, dîsa vedigeryan dahatin. İja gelelim ku rêvîtiya dûr bûna ji xwe vesayîtê bû. Yani li şerevdînê wê şayê li Zozana vesayît tune bû, rê tune bû. Genelê wan bi bergîr em li hespa swar dibûn digeriyan ji xwe re. Davet bi hespa bûn. Tazayê hebûna ciya biçan bi hespa dibûn. Bi misafirî te bota terim ziyaretiya rîsipîkî, mervatîkî, exrebakî bi hespa bû. Çûn hatine me giş bi hespa bû. Her kesî jî hespê wanê bînek, em bêjin bînek ku ha rewhan bi ha û bi me digo, ha yarım rewhan bi li ber malê hazir bû. Wek vesayeta te ana ku tu ereba xwe tinin didi devê derî tişkî diwit hema radû kilîtê lê xist war dûterê. Ême jî ew hespa li ber malê hazir bû. Rast e ew qas pêwîrayî giran bû. Şu bê wî îş rêva nediçû. Em niha bibêjin em li çiyayê Sîpanê ne demsal ber bi zivistanê ve diçe em ê ber bi qereş daxve werin. Çend roja de bi peyatî li gor wê demê di çend roja de meriv kar bû were? Bi malê vayan bê mal. Yani tev ne bi hevre dihat berî pêncî şêst sal. Çend roja de digîş? En azında 25 roj ji memleketê em dihatin vira Diyarbekir Qelişdaxê. Belkî sal hew mehekî ji devam dikir. 25 roj mehekî. Royê qasî em bêjin kilometre ana wê çaxê me nizanî kilometre ana royê qasî ne 10 kilometre rê dihatin. 15 kilometre rê dihatin. Roya belkî 20 kilometre jî. Bu êvar bêhna xwe vedidan? Varne nîrvo serê swê zû radûn bar dikirin. 4-5 saat rêda dihatin. Avan saata beriya van saata dadanîn. İca bikirana çadira xwe konê xwe vedigirtî. İca jî nekirana li pasê diman. Wê şevê li wir radiketin serê swê bi şev serê bezê wan heywanê wan bi şev dihat. û serê swê işte radû îja mala xwe dîsa bar kir koşbarkî dîsa çûlcikî dadanî. Me got şerevdîn girêdayî ku ye li ku dê dikeve? Şerevdîn bağlî mantıka Karlovê û Kanî reşê. Kanî reş Sulaxa Vartu. Dû üçgenê dayê. Şerevdîn bi xwe çiya ye? Çiye ew jî mantıka ki em bêjin vî aliyê dibêjin Têrîka. Têrîkan dibêjin aliyê hênê ra Têrîka. Li vir jî wê belgera dibê Şerevdîn. Karlo ve Vartu Sulaxa. Dibê ara her şeyi qeza dane. Şuna ku em diçûnê baxliyê Qarloyê hema alışverişa me Sulaxa. Alışverişa me Sulaxa em da. Em nêzî Sulaxa bûn. Yani nêz derken dîsa 2 saatê nîv 3 saat em piyatî bi hespa dihatin. 2 saatê nîv 3 saat dîsa em piyatî bi hespa dihatin. Yani qederekî bilind bû. Erê bilind bû, xweş bû, bi kinkor bû, bi av bû. Yani xweş bû ji me re xweş bû. Dayê dema dibêje jî hezret ava roja wisa di xuya diketê de. Miriyê me wan li wê yani ez duyêm qayê çi îsanê min şîrinê li wê derê hilaniyê. Weqa ku şerevdîn dikeve bîra min ew wexta çimkî ew îsanê wê çaxê me giş wenda kiriye. Ev îsanê me wê çaxê birayê me na, bavê me na, her keskî me mesela mala
برای متی پیش جابی مکو قصد پزی برای مهاو برای مه هسپاوی کعیل هاو از میزد میول حیاتی تونه تشتک تونه پر کم یعنی پر جمر زورتی گرانتی بابی موار غزوری موار گشتک ور مزنی ما گشتک ور کس گیرول حیاتی تونه یعنی افکام پر لسر یعنی پر به ما خوش بو یعنی ما شیرم بو ما خوش بو اینو مگش وان داکن اوی سانات تنن هم کی مریات عادتی ورنه نورگی راست مرف دما بیرانین خود فکره چی یعنی ها هم خود فکریم که میزه او کس کی متون اوی چقی ایسانی او حیاتی کلی حیاتی و متم و حیات کرتن دای مرحبا ناویت بخیر ناویم کوچره کوچر دایکا کوچر ناوی کی بالکش بار که تیجیل زوزانا هاتی دنیا انا عین زوزانا تیای چاوش لیتی سکنینه جیای چاوشلی لوکیه چاوش لی لازرمی زوزانن ارزرومه ام ازرمی گریانه ما پزدوتیه ما بیری کریه ما پندر توپ کریه ما هری شکیره بریم نه ده هیچ توی کاری بردوام دکی گرمم گنا خوشن امیجا حیوان بیستی خواهید کن ام قایل نر زوزانا کس ما برناده یعنی گوته بردن تی بچی زوزانا ولم تر برناده باشه نه تهری شفت دی چاو دکی اما هریه شف دکن جو جلان سر راز کردن دوشکا چید کن میندرا چید کن چه دکن میندرا چه دکن بالیفا چه دکن یعنی صنعتی مجی اوی اری ولی ملکیا ملکون ویدگر بریم ام بکنان دا رو دنشتن ور خوش بو کاوک آفراو نابه و کف زاروکتیاتت گناه در باس بوه یعنی یامجی در باس بشی بخانی قایل نابه اری ولی ور بو بریم نه اف جبو چیه تگو جبو دوشک لحیف بالگی و این بالیفن بالیفن در سری خواه اف هری ساله جاره گیته و گرن تشوشتن تفکرنی ام شون قلیر زبه تادی گرمه خدان ز سری سین ام تم گرم بلکن نه اف هری یا حیوان نوع آن و کریه مثلا و چیه لما یه می مالی بره مکو پس خواهی کریه یه ناتن نام لی حیانه دایر خواهی کن قیده که شفداینا ویجی هست شفا تجی لورای که شفا تچوکو یعنی دوی او شفجی تایبت به آن اره والا آشوا مجوی بریم نه اف شف وقیدن بگیری چده والا شف چه کم شفی پیاری شف ذکر و هم کن بلایفا اره باشه دای لگوند ده او که دمت نو هاتی گوند بری 40 سال ویگا ترحت علمی 36 سال هم آتن وی گندان کوچر و هم لتیان لازرم دران دیگریان ما کون و ما رزیلانی پردی همیشه آتن ورا راحتیه دادن ام تایدونه راحتیه جی تتبجی تیساز دخوازم هرم یعنی نه علمی خیلی هرکیان زوزان خوشم بریم اره والا ولا وسایه ورجعنا برا فطرة باشه النبیاته وشی هاو تورنامنه نبیاته اره ناوی چیه یک نوره یک نور مرحبا بمرحبا یک نور تو قیوی زیده وستان دیه اره والا تفیش شویش بولی دانا زاروکا جی بکار ناینی نه هم زارو که نخینه هم نکالی خینن دا ما این که زاریا خینه دا زمانی لخستنی چیه ما این که زاریا خینه ساعت خوش باشه دای امجی سپاس دکش درت بجن بخاطری ته رازیل به و غربه خواهی تبیشه و درت بجن بابای توپال یعنی جدر و دما مروف صد بجه هنگی ناوه کی ترسناک خویاد که سبب چیه سبب آوی سقطیه جبروی اره باشه آنها را دغمه سقطم چه بونی و تو سایی اره خدا سلامتی بده آمین نه لوی گوندی جیان چاوا در باست به تشد کی چاوا ولا حیوان میوان را uğraşmıştı. Gede uğraşmıştı. Yaşamı çüye. اختیارم نکنم و بندستم شما تو بندستی یعنی بیش گوتنا داوی بگیرن تا گو بندست بندست چیه یعنی از نکار راوم پیرونم راوم evet اری دما تمن به پیش داده چه هنگی نراحتی رو داده نخوشیه هری مادم گده هنه بلا او کارو بار بکن او دکنم نکنم یا باز به حیوان راجیم بجول دبم نه حیوان نکنم چوا جیانا وی گوندی خوشه بتا خوشتی رنده تکلیا و شوال نوی گوند چوا ناسو دوستا باشه اون بسر هفته دچن باشه اون وقت بری ایوارا لگل هفته جوین نه با نخوشی کتی هم نه
yasak. مال گوند جی اون درناکevin derva. Tek cara, yek cara. Jare derkevin bena bila derkeve biçin haya berave. Duy yasak. Mal gundi ve ki ve bigre. Na. Gunde merinde. Naha tişte kadın. Li gundi ve pır darê tuwe hene. Yani çima ne darek din çima dara tuwe ev qaçandine. Sava xêra xwe. Herkes dixwe. Yani ji tuwe pır hez dikin bawerim. Erê. Başe tiştek din tijmere bêjî heye. Na. Çi bêjim ez? Xwedê derece mezin ke. Ew bixwaz. Xudeş te razî be. Sağ bî. Spas. Navê we bixêr? Navê min Sevret. Serçava. Niha wek jinekî û vî gundî çawa dibînin? Gundekî çawa ye? ولا گندی ما پر خوش گندی ما چای گندی ما حوی آوا ما کی من ریا ما چیناوه سال کوجایا ما تنی میتا ما تنی درزی کی سه مثلا دکتر درزی دادم ما امن کان هر خوخن گرم این کان خو هرن ام در حیا ایوار یک دولمیش گندی ما دایه ام بنده وی دولمیش ساکن حیا دولمیش تی مثلا یک گداج رابون وان گدال بروی تاوی پریشان دون حال کی پر ده ده حیات گنده حیات گنده نمایه ولا حیات ما گنده نمایه Niha ve gore tiştekî bala mijî kişan re ve ev cade asfalt giriye yedin be asfaltın mesela hard we çi evre dişine kuyde. var yana ev riya der bajar semser riya me qum kirne navgunda qum çê kirne Yani çima diz sokak tane çekirin ez ved persin. di sokak wala nizam hatin wer kirin gotin rê çê kirin riya me doğru çê nekirin çawa miza ba miza av zivsanetê ez virada nanê sêlêrê dixim tedî nan lê dixim av hema bin mira derbaz dû av tê diqewle em ba dikin em dibê wer çêkin û nizanim nayên duê em tên û tênin nayên Ava ve xwarinê hûn çawa dikin av he tê gund. Ava me va xwarinê belê tune bû wala belê tune qadîr mixtarî me razî wî sal ku mixtar me teze çê bî pir baş rinde mixtarê feqîr çer dikin nakin av tin nagê me Ew jê tê. ê wala ev jê tê mixtarî me pir baş em dest vî mixtara pir razî ne ama mixtar dik wala ez nizanim xwara hûn ji wer derdê xwe bêjim o mixtar dikin nakin mixtar da ev ji destê wê tê ya Ez bawerim wek berdev tehl bijardine dijbûr dibêje wajî bêje. Bravo ji wer bêje ez jî birayê xwe ra bêjim wala em avana em dê bira meyta me hew bira ava me ji av tê kêm tê yani em nika baxçekî av din em nikanin tişkî bikin rokî tê durya nay durya tê sêriya nay ew qeydê ye zivistanê bola havînê ava me tinê ye wala asorma me vayî wekî di tişkî tune ye ama bira belediyê ji têkî ev gundê me xweş bû hewkî Yani divê şaredarî hinekî zêdetir xizmet li vê de herê bike. ha bira xizmet bikin Erê rast e. Niha têkiliya we jinên cîran çawa ye jinên li gund çawa ye. ولا جینار چر جینار جو این مینا مد ویژن گشت ویژن کشک بلدیه بکتن گنده ما خورا هم جی بچان بازار باتان آنانا ما ایشی خوا باش کرانا ما گل سم سر مانگی خوا چیلکی خوا بدوتان Ketina şaredarî ya gund erebe were here ne عربه درد عربه سم سر عربه گنده ایده عربه جاری سوی در جاری وارتی اوه سم سر نخوش کم گره کان خوا هرم Rast e. Yani dîsa baş e gund zêde ne dûre ji bajêr. Ew jî aliyekî baş e. باش ولا گندی کسی غریب تو نمگش که او که ما گندی فقیر چپ که مینا مینا کاچر او مینا مقصد کن دو براور نای Baş e. Em jî spas dikin ji bo va parvekirine we xatirî we. اوغر سر چاوار راتی Niha em hatine bin dera tuyê me hinek tu dane ev. Vêga me ji were behsa pêvajoya van tuyan bikin. Merheba ji were ka pêşî xwe bi temaşevanên me bidin nas kirin. مرحبا سرچاوا ناوی من نجدته امش لیلایه Serçavara اون dîsa. سرچاوا Erê. راتنا Ev jî arjîne yadin jî ranaye. Ez we bêjim. Belê niha em hatin me tu dane ev. Me berhev kirin. Erê. Pêşî em vê pirskin li gundê we çima ev qasdarên tu hene. داره تویا آوی هندک دخوازن جبوی پر تو داجون فقط ایمانا پر تویا اوگ ناکن یعنی جه تشچه ناکن مگو ای سالا میزه کلا کوان بکارن سه امی دست بگن ایمانا گش دکیون حیوان دخوان چچیلک شامک دخوان گش وردارن یعنی Na Ziyan. me şivekî pir mezin jiyanî bû yani ji bo ku em berhev bikin. Yani şiv çiqa dirêj be ew qas zêtir meriv de. اوقاس باشه چقدر زیده به مزین به اوقاس تو تجنینه تی توپ کرنه Li vî gundî şiv jî navdarin, şivên hirî me dîtin, şivên tuya me dîtin. ام خودی کوچرن ام دا شف هنن امی ناف پزن ناف حیوانان شف لبامه هنن
ji bo wî. rast e. Ez vêga jî ji we pirs bikim ev tuyên me berhev kirî wê çi jê çêbe? Ya توی حشیه چه دبه توی دمسیه چه دبه رچالی سانجی چه دکن Dimsa tuwa çawa tê çêkirin? دمسا تویا تو وانا دبه هر دچنه ای تمیز دکه ستیل کی خشخانه کی دکلینه و دورا سزمیش دکه و دورا جاری ده سر دکلینه و هفته کی ده روزا ده برتاوی سبی واره تف داده اوی قیده زاد بوجا دکه خشخان Ev dimsa tuwa bû. Niha jî rîçala tuwa işte pirskim. Rîçala tuwa çawa tê çêkirin? Me qet çê negiriye va. Nizanî. Hûn zanin? نه Hûn jî nizanin. Baş îsal nû ne bicerbînin ez îsal bawerim. Erê. Niha tu hişk ji bo çi başin? Kî ji wê bersiv bide? Li tuya hişk ême şîvî شیواوی چه دکن قورینن پرخوشه Yên hişk diqewirîn diqelînin. اره اما دکرون و دقرینه پرخوش دبه Xurî jî dixwin ez bawerim ji mîdê jî pir baş e ji gelek nexweşiya. nexwe îlacı doğrî. Baş e. Çawa tê çêkirin, çawa tê hişkirin. Hew em datîn serban bertavê dimîne hişk dibe. Çawa dibe? Li ber tavê jî ama pir gere ne yani em bêjin tav du sê saeta lê xwe hewkê disiye dabe. Ji bo ku pir neşewte ew gawî nera. Erê. Pir tê vîtamîna wî nera. Erê. Niha me got qelandin, têne qewrandin. Meriv çawa qelîne xweyê mê lê dike, pul bîber lê dike, çawa îs? نه نه همه تو دشو توی حشک و تو دکه خشخانه خو هندکی آوی دکی و یا لیزها دبه دکه رون درونج دکی تابی دکه رون و تو دخو Vallahi tiştekî balkeş e yani tuyên hişk. Erê baş e. Arjîn jî vê navberê de ketiye ser tuwa qederek tu xwarin. Arjîn çima te qas tuwa dixwî? Nizanim. Pir xweş e. Rana te çima tuwa naxwî? İşte sol gibi düşma tuya naxwe. Rana. Ez bawerim dixwe ji bo bersivek ew nede. Divê jê hez dikim. Baş e ji bilî hûn li gund çi karî dikin wekî din? Valla hemşe hayvanat dikim rê me. Ev pez xwedî dikim, bestî dikim. Sê me, çar me, pênc me em xwedî dikin û difroşin. Kîjan demsala hûn xwedî dikin, kîjana difroşin? Valla yani ew gawî tune. Zemana ew tune. Kîçaxê tu bigre tu xwedî dike. Ama yani berxê ku em bêjin tu jê menfaetê bûn hani zêde tu kar bike ew hewkê hewa sar da dağ baş çê dibe. Germê de heywan çê nabe heywanê bestî. Niha jî em li ba kekê rûştîne wekî wê ji dît. Bernama me zêdetir li ser jiyana koçeriyê diçe. Ji ber ku gundê îskan gundekî koçeran e. Ku 35 sal vêga hatnê de. Niha jî em ê dîsa li ser vê mijarê berdewam bikin. Em hîn bûn ku gundê îskan ji eşîreta Bêrtiyan pêk tê. Niha me pirs bikin bêka eşîreta Bêrtiya, eşîretek çawa ye û têkiliya wan çi qas xurt nav hev de? Aşirekî mezin e, yani di nava hev da germaya me zêde ye û 35 sala va gundaş xwe li vê derê ava biye. Belê em koçer bû, diçû zozanan, em bê şerevdînê, çiyayê Bingolê yani çeşitî. Ji vir em dikarin diçûn Urfayê ji xwe zivistanê. Niha tişta ez dixwazim bipirsim hinek jî wiha ye. Têkiliya we û van endamên din yek û xwe wek bêrtî dihesibînin. Çi qas xurt e? Ez bêjim bihêla bismil ve xurt e. Bihêla ez hênê ve xurt e. Lê bihêla elecêzê ve lihêla meletiyê ve çi qas xurt e bu are? Hûn hevdû naz dikin? Ana eşîr olarak em zêde hevdin nas nakin. Yani akraba olarak eşîra Bêrtiya em zêde hevdin nas dikin. Hala Elazığê be, hala Bingolê be têkiliyê me zêde di nav hev da hene. Em dikarin diçin taza yazê hevê de, em dikarin terişînê hevê de. Yani em têkiliyê me qut nebûne. Ji xwe yê Ewropayê çûne jî gelek qutbûna me çê biye, car de têkiliyê me tev heve ye. Niha yekser kesekî li ser navê vê eşîrê ku biaxive gotinayî bê guhdarkirin kesekî bû rengî heye? Ya her bavekî da insanek heye. Yani her bavekî da insan em hîna mezinê xwe rîsipiyê xwe em hîna taxib dikin. Yani her bavekî da insanek heye. Em bibêjin yanî yekser tune lê Yekser her malbatek, her bavikek rûsipiyekî guh dide gotinên wî heye bûya wayî. Erê baş e. Niha têkiliya we bajêr çawa ye û ser Amedê ve bi çi navbera diçin tên ji bo çi diçin? Vallahi karê me heve, karê me em bêjin nüfusê da be tiştekê ve karekî me heve em ji xwe diçin Amedê tên wekidin ciyekê ku em biçin tune ye. Niha hûn tev jî geh çêleka geh mêşina xwedî dikin ji ber va jî
mas û şîr çêdibe û niha jî dişînin Amedê ne wisa? Serê sibê dolmiştê vê derê em mastê xwe dişînin Amedê û êvarê satilê me boştînin nisîbe qismet çi we. Yani şoföre dolmuşê bi xwe vê pêvajoyê pêk dîne ew bi xwe diçe Ew bi xwe diçen pêra naçin. yani ew dibêje îro ez bidim filan dikanê îro bidim Dukanê wî belliye standard dukanê wî belliye. we diyar kirinan wî diyar kirine Wî diyar kir em jî pêra çûn me diyar kir û serê sibê. yani tedkarî bidî vê dikanê Tabii aynen öyle. buya wayî tenê mas diçan şîr mîr jî diçe Ara yek ku isteka şîr hebe ev şîr jî bibe. erê Ev şîr jî bibe. baş e ji bilî heywan xwedîkirinê û karekî dîre mejûl dibin Vallahi li vê derê zad mad heye. Hindekî li vê derê erdê wan hene hindek tune heye. Mesela ye şexsê min bismil heye ne li vir tune heye. O yê ku hebe ew hindek îcara didin yê ku îcara nake ew xwe re çandî madiniya xwe dikin. erê niha gundê we nezî avê jî nezî Dîcleyê jî lê nizanim ji ber koçerbûyînê ji çi em dikarin bêjin koçer ji avê hez nakin yani kes behsa avê nekir ne em diçin masiya dikirin Ya eğer ana mesleki insana çibe ve em ere navê me koçere ana zozan ben her iş kar dikin. Fakat li vê derê masiyan yekî ku biçe diçe yekî ku naçe naçe. lê zêde naçin ema bêje qet naçin Naçe ay wilo. Baş ekekî riştiyam ji we re jî spas dikin dibêjin xatirî we Olur be serçavê me.